tsedi ka o planta ngwana se bitsa ke tla dutla ba TV le bola ismang ke mmatsokola motse o tla thaba bosibu number 50 jana le sa thabo sofonia ha o sena ba mang 38 ga ditse ka ke a hlokomela go tshwara dikatiba ebile o tshware di thepa ebile wa pere ka o katella wa pere thepa ya mebala ya BAP se re gore BAP ka botlalo ne ke le BAP ka Afrika botlalo ebe ngwana se etsa go tlile thabo se utlile mo thigo mo thigo tsa tsile ka tsona pa 24 ke se feng ntatwa ga ke batla ndele mahao ke batla abuse nda ka ndele mahao ke bona ga le tsolopele ntatwa ke bona tsolopele go ndele mahao ke batla go bua shebile ka maiking wa ka mona se ka maiking wa ka mona go bua go gona ga le batjha ba thaba bosibu ka bohle re tla thola mosebetsi andate o re professor o ke utla go professor e tle go batla go thela di project mme taba e bontsha go tle batho ba tšha tlile thabetse ka mo magete andate wa ga bontshe gore ha ke tla mona thuwa ke tlile ka gore ka moya ono kukusa go ke tlo thola mosebetsi ntate mahao o ntshepisa gore o ntshepisitse gore ke le motšha wa thaba bosibu number 13 ke tlo thola mosebetsi ha o sheba ka go tlhola BAP bona ka ba tšha ba hle ba batla ba utlwa mohuo wa professor ka wa BAP utlwa ka ba tšha ba batla ba utlwa mohuo wa professor ka sa ka wa BAP ba utlwa ntatwa ka le hoja BAP ntse le ntšha mareng ke a bona gore e tla ga hantse re ya re e ba tšha ba tla ka bongata ntatwa re kwa mantse le bua le ba tšha mane le mabatwe mane gore ba kena ka go tlhola BAP ntatwa ka ntse re bua le bona ga itse ga le bula go le buisa lo ya tsa sila ka sheko ga re tshepa go motlhe mo tla tefela kwana sebokeng taba tsa tota dinka mo tla dinka o di fitlhetse o ba tšha hape hape mane mo utlwang te ba sa kgonang go tla ke a leboa ntatwa ke itebetse ngwaneso